Naša kinematografija je u iščekivanju skupštinskog usvajanja zakona koji bi trebalo da doprinese sređivanju pozicije, načina poslovanja i načina finansiranja ove oblasti. Ocenu trenutne situacije na filmskoj sceni naše zemlje dao je crnogorski reditelj Nikola Vukčević. Danas su ti uslovi vrlo skromni. Vrlo skromni. Mnogo toga zavisi od želje autora i njegovih prijatelja da izgura. Ti budžeti za koje se mi na kraju izborimo su najskromniji u regionu. Vjerujem da su crnogorski reditelji, ali i dramski pisci, pa i glumci, producenti, ljudi koji jedini u regionu rade, pa mogu komotno reći skoro besplatno. Ili besplatno ili skoro besplatno za rad umjetnosti, za rad želje da snime određeni proizvod i mislim da to nije dobro da je tako. Vukčević je kazao da je jedan broj profesionalaca i privatnih produkcija učestvovao u veoma konstruktivnoj javnoj raspravi i kvalitetnoj izradi prijedloga zakona. Tu je bilo mnogo prilike i prostora da se pretrese svaka tačka budućeg zakona, da se uporedi sa stanjem u praksi, stanjem u regionu, ne bi li se pronašli najbolji mogući omjeri kako bi to trebalo postaviti, a na drugoj strani nada u budući zakon i osnivanje krovne institucije Nacionalnog filmskog centra zapravo je početna ili polazišna tačka da u domenu kinematografije određene stvari stavimo tačno onako kako treba, jer kako sada stvari stoje, jedini smo u regionu koji to nemaju. On se nada da će usvajanjem ovog zakona filmska industrija biti dovedena u red i makar približna položaju filma u regionu. I tu postoje vrlo svijetli primjeri Hrvatske na koje se treba ugledati, njihovog nacionalnog filmskog centra HAVC, za koji vjerujem da je na najbolji mogući način postavio standarde i nema tu šta puno izmišljati tople vode, pogledati šta dobro rade kolegi u regionu i mislim da se može primijeniti na nas. Uprkos ovakvom stavu prema trenutnom stanju, akteri filmske umjetnosti nastavljaju svoju borbu. Mi se, evo i našalit ću se do kraja, u ovom trenutku i dalje toliko ne borimo za honorare, jer je to još uvijek daleko, koliko da makar se učini uravnoteženijim određeni budžet kojim ćemo moći bez velikog stresa da snimimo naše filmove, pa ako ostane nekog novca za autore, nažalost čini se da je u ovom trenutku to najizglednije. Vukčević je izrazio podršku trenutnom načinu raspodjele novca, ali problem prepoznaje u tome što se iz godine u godinu ne rezimiraju utrošena novčana sredstva. U smislu da se vidi gdje su oni utrošeni na kvalitetan način i gdje su se projekti završili, a na drugoj strani nekako imamo osjećanje da postoji jedan vrlo značajan fond novca koji je otišao, a da se projekti nisu ni otpočeli, a kamoli i završili. I da je to jednostavno prostor uz pomoć koga bi ti budžeti mogli da se nekako, dakle, povraćaj tog novca da bi mogao da podigne budžete. Od ovog zakona ima velika očekivanja. Ostaje mi da se nadam da će pod jedan zakon biti usvojen, pod dva da će neka dinamika elemenata usvajanja tog zakona biti što brža i pod tri da se nadam da će zaista te stvari koje su tamo dobro napisane biti i primjenjive, ne bili na kraju tog kruga ili početku novog zaista imali nove crnogorske filmove kao polazišnu osnovu da je taj zakon zaista bio kako treba. Podsjećamo da je prijedlog zakona o kinematografiji vlada Crne Gore usvojila 25. decembra prošle godine.